thir tu te chu bai ule hei voin chu ni danga kan len thin na ang lo deuh muna kan han lenga hei he tilai a hianin kan chiar theyanga last studio a kan lenga ni ti chuan he tilai mun hi mel mai siam na mun an mo ani deuh bermaya e kan la mel khiat tam lova ke ni hi chuan enga tinge he tilai mun a hen kan len lu te tlak ti kha e kan soi chowanga kan khefia chowzel tura ngai la athum harwe ka soifia tamlo tuk chon dik lo devin kan ria a ti chuan helai studio nei tunu Dr. Lalhmingmawii Khiangte e kom na hun kan mang do na ni angai nom don khop maya e rawngbawlna ne na ai kai noi dana te ne Synod mission bo te na kan rawngbawlna kalmek ne na ai kai noi dan zong zong ate kha kan soi chuak chowanga e angai nom view do na ni ti kha kan soi masadu ni ole miss chibaile in lo le kan lo le be voina hun thatak mai min han pe a ti chuanin tuna thum haroi khan soi ang deuh khanin e mihring mel mai siam moi na mun ka soi fia thiam ve vak lawak i soya nga ka fia chawang ke kon mo inya keima ni kan dorming han ti meng mo studio last studio Lalhmingmawii Khiangte ti ani atun kum hi kan kum som pum ve na anya chuan PMU ele Cosmetology hi kan main berania PMU kan ti chuan permanent makeup o hey noya rele ngal me shilo ang amo intinan microblading eyebrows te lip coloring te eyelash extension te khatyang kan ti ang chi ho khania chon cosmetology clinical cosmetology chon hey vun en kolna laser mangte chi sang khatyang ang ho kha kan khoi the hi chi som ni panga tanga som thum vela nyang a chatyang chei nel tin han ti te atam khop me rawngbawlna tan chu kan mangtang kai do na ni ti chuanin e kan bultan na tan e nangma chanchin khar het kan cha kha e khoilam chuak nge ni a tin hemi tuna e heti ang din mun thleng tur khan eng tin nge bulitran an ti te po kha arem chin china ke ma hi soita ang khan Lalhmingmawii Khiangte kanya champhai kho chuak kanya kan chung le kwa le a min tha tu te po champhai lama ka pa te pon la om veka kanoi ro hi chan sang hi som pani khan min boral san to a chuanin tuna hianin fa pani kanaya chuanin aizola chan maria hianin kan khosa sang ni le som palia khanin hemi last studio hi ronding chhotanin din tur hian champhai tangin pathian in ron swai thla ti me yang i karon chuk thla ateng vo in thlimin chan mari area hang kan la in beng beling kan la om ve shi ni kan ngai that chhosel do na a kar la ka testimony ringot po hi income na thama om kan ringa amaro chu kha voina kan tumber ni lem lo wa wangin e chu ti ro le ro chun a ze thei chin chin a kha ze chou tum tai la te ro ti chuan e hetiang din mun e hetia studio meu ne ya tin kan la soyanga e doctorate degree te an ne khang zong thleng tura i bul tran da na kha en tin nge amma sabera chon ka soilo thelo chu pathian wang hi amma sabera I pathian en min shwai na kong hi rawngbawlna har saboka training hi min pena sa ema nge har satna khur thu ka changin he thili kabul chananya Synod pastor rawngbawlna tak me reverend lal sang bera hemi hian in chung trai na in ka eizon na tur hi pathian he na ti tak mo in vai va kon pastor bia lai khan an ina min dil saka kaluchunga kut ngatin pathian ne na boi ka ro lalpan eizon na pedon che arei to lawanga ron tia ta tang chuan last studio hi I aming tur te hilalpan ka thinlunga studio ti kha zai ho zai na ni me thinhang ka shema se ka thinlunga lang thlak box sa te khan karon phwa chove chan mari we sa kwan mi in hnuaya po chete hei thim vek chuna po mati chit ngai ang chi kha chunga te chuan in kan lwa ve ta tang khanin thil te ka zuar kwala changle sabun te makeup te ka zuar chhonga chome te pon yang chu rem ang kha khata tang te khan har sa takin bul ka tan chowa chuanin pathian hne na Mizoram India rama
zirte po ka cha khoya po ma se poisa ka nei lo ta ka tong trai na han lalpa ivan institution a han min zirti ro ti han ka dil thina chan pathian in ka tong trai na ka thinlung du zong chan ti khan kan in khol ve pek pe ka har sa takin bangkok ka thailand na ka hanzir ve ta ni chumo chuan chumi ma chuan kan let le lokanga eyelash extension hian bul ka chana ta chuan mizoram a chuan ka soi swala ni chuan min lo ngai dam selami shat lo ang tu chuan bul chan ma saber tu kan hiem o chu ka ti ve a atira phi chuan mi te khan an hlawa a thlona ti sak ka tumpo khan an du lo ani chu i an hlau tlat ani chu training zo to no training ma si khan heta i kami bi khachu Australia kan chanu chung te khan lo kala khata changa kamel shat kha anya chuan ti khan kan hanzir chhowe chu bul ka chan chho na ta chang khan sum ka khola abula changa in twai sham le tur khanin bangkok ka chuan ka han kal le ta ma se ta bo jon voi khata zir vek tur ka jon hau tak ve wang han claim te ka tia ka khonga ka in khol le ka kal le ka in khol le ti khanin i chan maru asa tho chuan ta po chuan dor han siam tur ka chuan sum kha ala har sata wang khan ina bok chuan ka tia ka na chun soi le china abul vel te ka vukle arvul na kha ni sia fura phe jona rin che thei lu to ka ma se customer kha pathian in khoi sen lo min pe i ti khanin i zinga changin zana dar som pakhat ka thlen chang te kha tamani chu tiang chuanin pathian in min kai shwaya ti khanin hun puizo ka te i thiam na sang jok la torin ti khan wang changin ka kala chung chu he kan ron tan chhaudan chu anya atira chuan chu ina ka khoima pun i mi ina te ka wa kwal chin city bus a hang ka chuang me lir the ka ne lawa ti khan veng mong tak taka te mi hausa nu chen khatte a she thiam chin khan min ko china tiang khan ka kal kwal chin ai nom he mai ania bul tran na po lali suanen bulan tran ani ti lai kha e testimony ro pui tang mai ta khana in cheptel ni in kan ria i bul tran na dika of in din mona hi in thleng ta ne katilai kha ro pui kan ti ti chuanin e hemi Lash hei hi aming zia hi enge chu eyelash extension na bulkan tran khan social media info chwa ve kha ngai sia ming nei lo top kha chu thei si lo eyelash chak kala khoi wang khan Lash khati ta mei la katia chu wan jon thil kha khan khoi tam to mai la atira kan lo ming sa ni wang khan hemi na ako tumber kha chu hemi ka bul chan na mi mul phun kha ako tum deu kha chu ne ni china khanin in soi zo ka wang han ka ril ro khan an oma e fiat chen kan du mai ani ti chuan nia soi tur he tam chho do na ni tu na hian hemi studio a hian in ang studio chunga hian han lo kila kan du enge in khoi alar zual in khoi tremin ka ringa amaro su alar zual te tin hemi chung shima in hun man dan te in noya engzange tu na hian thok ti te le zirla engza tenge in nei ti te hetilai chanchin himin rilte studio chanchin kan studio he chan maria hian oma chuanin heta hianin naw fel tak lalpan min pek te som pathum lai ania chuan ti hianin thiam bik theu an nei ta line te kan in sem shan vek ta chuan an ma ani chen te phe chu he kumruk lai te ka kyanga lo om to te ania karin tak te chuan ta hianin he permanent makeup kan ti bi ka hi he microblading te lip coloring te eyelash extension te nail te chungte chu kan khoya chuanin skin lampanga hian laser te light laser te khai mai du khan ti re te vun en kol na sang hydrofacial han ti te le mun chang kang zo ka changa te ka kan chak lo facial chi sang ang chi te mo chung te chu awai chuan som ni panga changa som thum in kar vel hi omin ka sia ai kan khoi the hi chuan zir lai hi chu kan mun ma te du anga la zaw tok lo wang hian voi khata han atam bera hian mi som ni panga vel hi kan la thei in lanem khopolo mo le tro chu ti hianin hetia ana nakena arum sang te chu kon la tilang do na in la om do na hetia kan han mu thei chin ba ga po hian
in hnuai lama te o ta in to hnuai lama han zir lai kan data in chunglam hi chu kan khoina hmun ani ta mo hei po hi kan duai han hmun hi azau tok lo to pathianin zabeza angkhan kan chong china changa ram rimin zau ve zela tuna pun hmun mazau zok te pathianin kan han dil ve mo khoi du te poi kan langa lut to kan ni chu han in zar phar bel le mo ke ni chon kan thla thiam ve vak lo wa hetia anan en hi chuanin ro pui hle moi lian hle mai ti kha ke ni ril ro ron lu ta kha chu ni mai in ma mo no te kan han thla thiam ve vak lo wa ni pathian ne na in dil na te chani na la omang ti kha kan han rin pui chewa ti chuanin karin la ka thiet lai karon zuang do mai don ke chu mo a truly ti chin khana kena I soi zau ze la nga a chan chu thiet ka nei tam lo wa ka thiet chu na nang ma chan chen ka thiet chu na kha karon zot photang chenga chu mi zolam a tu langin gan kala India ram pum huwa pin award versatile award tiamoni kha idong ni in gan ria kha khamin soi zau sakte ole hey PMU kan ti permanent makeup artist hi India rama pon kan mil sha na chu re ve to ta khovel mun shang a hianin hey festival te in to khom na te khatyang khovel puma in ti siak na te hi an bua sai china ma se India I chona la om ngai lo ni chu sang ni le som mi pali khan chena ya avoi khatnan India rama bua sai ania permanent makeup big to pa chon da India ram pum pui in ti siak na te le engemoni khovela mithiam ho te an ron fuan khoma training te kan ne ya mithiam tak in a product siam chwa dan te khatyang kha alok thlak lut to kan ni chu ta chon PMU huanga khan awat pakhat an sema chuan ta chuanin India rama ama sabiratan versatile award ka hlan kanya kalong VM atin chusani kum kha sang ni somni palia khan chuan sang ni somni palia tho khanin gowa khanin global PMU submit an tita PMU artist te in to khom nan khan India kha annon thlanga gowa kha ta khan competition an buat sai le ni khovel ram shang changa atel du te kha ta chuan India IO khanin jury tur khan min thlang ve le chuan katan chuan achievement ro pui lut tu kanya chuan ni kum khan Bangkok Thailand khan Asia ram pum puya chang khan entrepreneur PMU Artist of the Year khamin lan le chumi ina ako tum ve thung chu ange rethei na atanga bul ron chana ron ange a hlotlin na par ron hu ve do na midang te ta na malsom na ni tura pen chwa le mo he HIV kai positive te mo khatyang te kha athlon ten training ka pe chan cancer ve te athlon ten kalauti sakale heta changa rawngbawlna shang pen kan ti chwa line shang Khiangte wang khan choi moi na khamin pe ve le chung te chu hemi PMU le Cosmetology bi ka kalom mandon te chu pathian mal som na itong na sabe maya alat lai lem lo boka kan lom pui che kalom lut tok ti chuanin pakhat le doctorate degree te in ne ya heti lai ta ka hi engtia hetian doctorate degree hi ron nei chongai ni ti le midang mi sura manom to em ti lai kha min soi fe sak ya khami awat shang ka dong ti an lo shat khan doctorate degree tur khanin midang te ta na enge I thorim na hi kan lo shat sak ve che ati khanin enge ka bai data te kha min ron deal ve ke ma story zong te ka ti khan an ron la khoma kuta enge amun puizo ka nyang chu kha thiam ve lo ke ma kha chuanin an han submita screen chu ipal tlange an ron te ati khanin ke ma phe chuan eng ka she ve lo ti khan min dil anga pyang kha tang ka chan chin te ti khan an han enge ka hun kal to the mi ka din chho dan zong ang kha so anu khan thani ni min ron ta changin Delhi changin chanin ta han Mizoram a phe chong ka shecha lawa dong India rama po ka shat da an soi dang kha chanin dong om chuni ni min tia khamilai na khan chanin ani kum julaya khan MZU vice chancellor in ta MZU wa min hlana aro pui le mai chu a PMU bi atan PMU le Cosmetology bi khan Cosmetology
cosmetology hi chu hei vun enkol te laser lampang te khania hei hi Mumbai kazir chuak ve thunga chu ni china kan han soi ti la kan thut ma kan han soi esing sili ti te ko wang ti vel te khatyang te chuanin hei mul han ti tlak te vun han ka te mo khol mang thei tur ang chi te khatyang thiam na kha ani me yang chuma ke ni na kan han riat thiam ang dewa hi chuanin hetiang ang PMU in thi han tiang chi te beauty culture lam shim shim hi chu mei che ho nghe mùi máy chế na tiêu hiền gan hẳn đá nè anh đi lệ mi patan hiền mi pa hi in khoi tel vet em tí lại riết cái sao mà giá sum li hi chu mi pa ni ring atin kan zirla ya po hian mi pa hian tam lut tu ka he hi mi che chau ti tur bi kan international wa pa pe chon master ro pui tak artist ho hi mi pa de vek so kan ya ange beauty ti khan me che ti tura kan handa de ma sin hung zau zo kan clear chon me chia atlem zo kan nya chan zirla ya te po he zirla hi India ram hun shang ba ka khovel USA lamte khu chak lam te po kan nei ve nya to me chunga chang te po chan mi pa te pon ron kal na sa ani le chu artist kha mi pa chulong ni ta sela nang ma ni rom dor thin tu khana ne kan ti ni za somli chu mi pan ya voi nei mu ang pon local chu mi pa deu lir an la ni ani mo kham kha ai nge in khoi sak lom deu an mai te chuan he mul te an lo du to lawa an mul te chun he tu lai mi pa hi nge vun enkol ten lo har chuak to ta henga ten tin chu pang ti chor pai te tin an mei zial zuk na lo duk te khang te tu lai chon amoi to lawa khang te po kha kan lo ti no sak le an mu ya kha mui kha he mui shi sel lo ang khan kum ma kum ruk te dai ta khang ang chi te po kha kan khoi na sa mi zo tlang wal po an mel tha tran via wani re na an fel lu tu anin vo tin thang thar me ni lo upalam thlengin hei pathinga te po mui te lo ning ten tu tin a zia te kan ning ten ron tia khatyang ang chi te le te po ron kal don in ka zia te lom tin mo khang te kha kum tam tak chau to lo tu te kha ni ti thei ta mo chung ang te chu free training chung chang te po khai soin ka ria khatilai khamin hril chiang theim midang te tana mal som na ni hinwam nge ka nuam ti berania ka duang han ka theilo zo ka chu nge ti ve ha ka chak si wang khani kum august thla khanin eyelash extension bi ka han free training khan buat saya in register kha ron bia kha chu zathum zanni chu zathum yang ma se azong kha chu ka clean don cha lo wa khanin nge ka joy bel na sa don lu ka mi za pel kha kan training ti ra ma se training te khanin nge product te kha an lavet tur khan ram man na kha kan siang ve thota chu mi zavel kha free training kha kan bua saya international certificate kha kan pe chuak vek poka ti le tur te pon min request saka du khop me maro chu pathian hun tha te po lo honganga ti reng tur kha chuanin hau tak ve lut tu ka mo chu chuan a thon ro ti kha chu mo chu kan enge midang te zir chak ngoi te an lo om ve he tiang khai chua hi chu HIV positive te po le nei lo ngoi chak ngoi om chuan khang te po kha ka ti sak thina wa chu enge ars vek chu ati thei bik lawa kha enge nuam ka tia ka duangin ka ti thei lo zo ke roi chu shom ka ti avaro puem nangmal som no niang che ti lai kha atakin kan mu ni ti lai ko na hian ni china khanin mi pa lam po khain khoi na savia wani ti kha khan thia mi pa han ti po khan hei ani le rongbol tu pastor an nemo upan nemo ketri pe shoi tu ten nemo mo arong bol tu missionary thengin khatia nga khanin ron pan thin chewa no men te reng mei hei Synod tapo Synod revival speaker te to na miron pan nung ber phei chu pulon si pulon si chuanin I pan na sa apa anu in man me cha mi pa in chuanin enge kanvan nei wang le
กันวัดที่พันลำปังวางปนนี่เราค่ะนินปฏิญาณตาในอินเปสาก็ปุยเทียมเตมิสนารีเตกันง่ายลุ้นกันง่ายสร้างมาอันนาฮิกันติเทเราตบอันนี้อารมณ์ปุยกันติลุตุกะเลเงปฏิญาณตาในอินเปกนะกันง่ายลุเซียลันเตนั้นก็ฉันปนนี่เซโรมันนั้นนี่มเพรสนี่มาบัพติสยูพีซีอีเคปนนี่รอเซมิสนารีมสาก็ปุยเทียมพาสตอร์ชิมเตจูอัทอนเวกินตาเห็นกันติสักชีนะอันดูซงเปียงค่ะอามาเอรอซูอัทอนนั้นชัวไม่ค่ะทอนินติสักไม่ละทอนั้นชัวไม่ค่ะกันพัลบิกแล้วก็มัลสมจงใจนะโดราเฮียนมินเนสักเวกันในลาสตูดิโอตันเตคันกันพูดเวียจู่ๆมินเนสักชีจันชินมอยตะกันนี่รองบอลตูเตมิชชันนารีเตพาสตอร์เตอากชันนั้นเทียร์เลวกชันโตนิเซล่าคริสเตียนนั้นนี่ต่อพอดจวนกชันมันเทียร์เลวว่าอัทอนินอันเราตีสักเทียอามาโรจูขัดอัทอนินกันหันตีลายอาคันอบิตุกจินชัวกันเริงตีนั้นให้ซุ่มจอยไงตำรวจตุงดังเชียวอันนี้เวกทวีมีอันรอนกัลันอันนี้ซงจะกันตีสักเวกไหมอันนี้โม่ฟารุปุยเวจันชินลมตะกันนี่อามาโรจูตรงใจนะอินมุนฮิชัวสันโรเซมุนตานเฮียนมัลสมน้ำมินดีลสักเวโรเซอันเตียนี่ข้าจันชินข้ามวยกันตีอันนี้จานกันสวยเลยดูบอกจูลาสตูดิโอฮีรองบอลนั่นเองเห็นอากาศกบละตาโอ้เฮ้ยขัดตีไลโอ้โซเชียลมีเดียกันนินโพสต์ดานะจวนนินเองกันนัดโทษเด็กกันว่าโพสต์ตานี่วิดีโอเด็กกันเสียมตามาเสียตาอับุลชูตาฮิจวนนินกัตตาอันนี้ละว่าเลลิสวาคริสตาตาอันนี้จวนจนอันไหนตู้ขันมินชอร์เจ้าอันนี้เกิดมานี่ค่ะจวนอันเมนเบราจวนนินอันไหนตู้อินกันจงใจกันทิ้งลุงติตัวมินรอนชิลอังคารรองบอลนะห่วงพวกจงใจนะกันชานนะอังคานินเองกันวิจารณ์เบอร์จุปะเทียนรำจาวนานค่ะกันไม่เบรเนี่ยจงใจกันนาวติโปกเชิดชีนะเฮมินาอินโถฮีอินมีมัลตาอันนี้เปียละมารองบอลินนี่ที่ฮีอินเชอร์อูที่ฮีก็ชิลวุ่นประคัดโปอันเนี้ยจงวันส่วนนินปะเทียนตาอันนี้อังอินลิสวาคริสตาเชียดปุยนันกันกะละหันติสวลจางเตโปกันในเวปัทยันเรมติเหล่าโมหันติเองโมเหล่าลากลุปัลโมเฮไอเต็มดูเหล่าเตโปมิชิงเวเท่ากันยาข้างเตโปคานินปัทยันฮีอฟิร์ขบกัดจุงหันทิกทูเชขบจวนส่วนเฮอัตตาอันนี้วันอดูเหล่าซงอ่ะกันติส่วนนินอาทุนุนนัเตโมไอ้เงโปค่ะเกยมาให้ในรอนเล่นไม่ใช่นะเจออังไงน้องอีรองบอลนะคะกันละลูชิลชาวโดนนี่จุ่มมาชวนนี่ให้มีที่ไล่ชูมาฮีเรียกเจียนมาสักกันหันคันนี่ที่ชวนนี่YouTube channel อินเนี่ยกะลูชลกลวะนี่สารลำพานินกันลูดกวลรองบอลนะรองบอลนั่นลำเลี้ยไม่ขาดลงเนี่ยมินสิลเต YouTube channel ค่ะเฮทิลฮิโมกันสวยทุยเดียวเล็กงาสังนี่เลสมปทุมคันไอโซละจังเห็นจำพายสุโมเห็นกระจวงหงกันสุโมไดรเวอร์ค่ะ UMP เบเทลเวียนจำพายมีเนี่ยเฟลเดอมีอันนี้ขานินจอยส์เมอร์ซาร์มอนฮีอสุโมขานาเพลย์ปีปุยเตเงี้ยอดโถอเลลินขโมเอลพีสันเปกชินจู่ๆกังไอ้ทักกันนุนฮีอโคเอ็มยกันนูโบเรลเฉาปัทยานะกันเราตุยฮัลเฉาขมีเนียนคันจนอดังฮิเลลินฮีอมเทโตเราเร่งจอยลอสตีนับเนียนคันอุ้ยเห็นก็ที่อันตีดูตัวเราเลยก็ที่กุมารอนเวียก็ทิ้งลงอาหารตุรตุอมาตีด่านก็เชฟเวบ็อกซี่แล้วว่าทิ้งก็สับตรงเทียมนับปนอดีตเราจนจู่ๆอีปัทยันเนี่ยนะคันลลปาฮิกติตัวเรดามีก็ที่ก็ทิ้งลงอะไรเทเราฮิกติอาส่วนให้มีลาสตูดิโออันดินเฉาคันก็ซุ่มหูเวทีจังคันินเรื่องฟาร์มเลียเห็นกับวัดลานะก็ปูให้ฮิกตีเวก็ดูตีดังก็เชลเราปุยซาอินเตียงอังจุมิงบิลุละมินตีปุยรถเตียปุเรมปุยส่วนมวยตีที่อังจงจุกันตานะฮาระอัตโตสินบุยอัตยามิลล์นาระจน LPS ก็วักเลียอันติเทลทูมินเล่าชิลเลยก็เสียดอังกัดลานกว่าละตัวผู้เรียนปุยบุลาบุกกับผู้มินคงไอไม่รอทีเวก็ดูล้อมก็จะ
โอ้อีตุ้มรูเวบอกเสียอันนี้จวนกันเราปุยังเจมินเตียจวนซาร์มอนค่าสมทุ่มสมหิเวลยังหิงาตีเวลจุมินปุยตาจวนนุขจวนอันถกเตอวิดีโอคุยตัวเตค่ะอันเราบานวางคันให้กลุ่มกว่าไล่มีก็กลุ่มสมโดนมีให้ไปกันกัลโตหิโมจวนติคานินอติระเพจวนนินYouTube อ่ะ English subtitle ซงขับเปปอะไรก็เสียชัวฟิกะปุเรมปุยเฮเลกรอนเสียชัวมินเลสักทีตัวโอ้บอยขัดขานกันเล็กง่ายเราอีว่าหาทอนกระจงมันเราโอ้ยตำลุตุกค่ะกับบ้านทันนะเวกขบยังกับเราเสียกันนี่จูส่วนอันนู้นเขาจวนปัจจัยขานินอีกงดังมินหนเซล่ะจวนtranslator เตมินเปียฉันจูเอจอนกังไงอ่ะจวน voice dubbing ที่ตัวเตจวนนินอดทนตัวเตอาจารย์จูค่ะอีกับมอนิไตส์แล้ววัน YouTube channel ฮีอาจารย์จูซาร์มอนอันลงไอ้ทักตุยไล่ฝักนะไว้ใจแล้วเราแต่ข้าถ้าเราหมดข้าตีบไว้กับเราวางข้านินก็ติดดูแล้วว่าซาร์มอนประคัดชวักตัวเรียนจังจวนสังขัดจังสังขัดจังอินการฮิเซนังไงนี่จวนนินโคเวลทุชิลตัวเราปุยบิลลี่กราฮามาเตนี่หมดปัทยานี่นะอามิมันอับยังขัดที่ขันเลลินตัวขันกัดทังอ่ะที่ขันกัดทนกว่าแล้วกัดเนี่ยนั้นรอนสับมิตรกับเราเอ็นดีก็เกินที่ขันยูทูบปะก็อัพโหลดตัดชีนะมั่วจานินอดทนตัวแต่ปอยต่ำเดี๋ยวแต่มินหันเปมาเสอันนู้นนั่งไอ้วางเฮียนินที่ปัจจัยนินมินชกสักเลียเช่นแต่ฮิจูจานว่าอินนี่เท่งยังกันละกัลเวเซละกัลลมเดี๋ยวนั่นจูเกี่ยมาฮิจูกัลลังงำเจ้าแล้ววะให้มีเทว่าอินนั้นอดินชาวดันเตสจิมนี่ก็ว่าขัดสวยนั่นเนี่ยก็จะเนี่ยลาบนสวยเวกันตุ้มชีนะกังงำลัดเราก็จักเดี๋ยวลัดตั้มจานอีเองอีอาเช่นแต่จูกับไม้ชนะแต่มินรอนหูอินโอลุ่มตุ้มินก็ออนไลน์จะเองยูก็โฟนยูทูบก็จะเอ็นะอีซาร์มอนก็ไงคลาคันก็จันจินอังเชียฮิเราต้องเวก็ชุลเล่พาติเตช่วงข้อมกุมสมกันในตัวละว่าเฮกันในเล่พาติเตเฮอาเช่นจวนเกี่ยมาขัดทุสวยเทียมมินเตียทุชิลตัวเจนมันนี่ปูระแต่ปุ่นช่างชาเดสมนักกระดุงเราสวยเวียงไงเราเกี่ยจะอัพเพนะอมจีกันยังกันเตียเลยอันโลกปุยถูแต่ก่อนมวยแต่มีร้อนทนนังอ่ะมั่วจนจะว่าอินนี่เรื่องนั้นกันละต้องเวเซละเงี้ยโจรัมปวาไลเตตีมีค่ะข้ามีละพัวตุปุขันรงกัลวังฟังอ่ะอีชแนลก็กัลลังก็โจนาปัทยานก็การชานะกับหมูนักกัลลังก็ผัวอันนี้ก็รอนชิลเซอรอนทีเวมัวแต่งขันสวยเสียนั่นนี่เราอากูมาตั้มเวตัวอีเทสติมอนีตั้มตักที่มินรอนจีใบลบเตแต่งค่ะอาจารย์ชวนอินโฟนกัลลังอินมินจงใจสักโรหันตีเตโมข้างเตค่ะก็ต้องเวนะสักเกี่ยจูอวลังสาเจียพี่กัดปัจจัยมินดานานี่แล้วบิรุเดวชีกันยาทิลประคัดเราเชียกริลรูปเนี่ยต้องไม่เอามาตุนเมียขานสตูดิโอตีกับตุ้มเร่งไม่ก็ตรงก็ทั่วฮาลูตันนี่ให้มี YouTube channel ที่มีตั้งแต่กินอันเสียมชันจูอันมันในไต่ซาขมีจังกับปอยซาลากลูกค่ะไม่ใช่ตั้งปุยนี่ที่นั่นนะอามาเราสุกันหันง่ายท่าอันนี้ที่ชวนน่าจอยเบลวิดีโอประคัตตานาอินเซนสาวดานะรอนสวยสุดแต่ข้านี่การิลรัวรอนรัวทุกข์ไม่ยามีดังเตตานมัลสมนั่นนี่ตูรินมีดังเต้นสารมอนชัดตักเตมีเทสติมอนีเตมอันเราเรียกเทน่ะตูรินอามาอินเซนสวินอายุทิปชแนลดานี่จู่อายุทิปสตูดิโอกัตติเลทินที่ขานอายุทิปชแนลละค่ะแล้วมิงมวยเขียงเตะเดี๋ยวนี้วันนั้นมินทีร์ตูเตปโอเฮียนเราเอ็นสักรูปัทยันทุกทักตั้งไงข้าวตัวเรามันนี่ตีไล่อะค่ะขัดที่ลำค้าหันดูตกเลยแต่ละคำรองบอลนั่นละมาลูดชาวเวลาตีไล่ที่อัตุลดานังยินตีขันไอ้เงี้ยไอ้ไก่หน่อยเฟกวางเงินกันสวยบอลน้อยไม่โดนเนี่ยที่ชวนมิชชั่นรองบอลในตุยตีกันเสียเก็บปอนนัสตังนี่เราเป็นตัวทิ้งตีกันเสียจู่ไฟเนี่ยกันหันเลนชันปักขัดเตจิกันมีนี่แต่พูดอันนี้จู่อันนี้เฮมิชชั่นรองบอลน่ะตุยมาเบียกินเตปโปอาซาเบียกินสักเตเฮในนู่นละนี่ตีแต่กันเสียวันนั้นเฮียนสวยเสียขันในโลกละกันตัวมานี่อินตาร์ลันนั่นละมันนี่โลวินรองบอลน่ะตันโจขัดยังละมามิชชั่นรองบอลนั่นละมาอีโลเจ็ดชัวโตดานังเจียค่ะ
min shil te le chu chan marue sa mi in hnuai te bul ka tan lai ka ti tang to chuanin keima hianin a bul tan na ber chu I ka bazar ka ho tur kha ka in lua na step lu na tur sira hianin I pachana te an om ta ni an fanu chu ketinia missionary na kalta chon ka let to kha enge ka bek let lat meya ka pachan enge kiti te an rawngbawlna laman tluang em kha katia hey an mission feel an khompuan thleng ve dona an biak in hian tukver le tu thleng an nei lo amang ang vel tu kan lo in bezo chi atia ni chu oi ha han nei thei se vadu am ve katia ka kho kha kal han pero ti ang mai hang ka chin lunga thoka oi khoi bia in tu vele tu thlengte chu ka lo ti sakang e khompui chu an man thengai katia chuan katita ni chutlai chuan ninga chung kha chan maru smar veng biak ina reverend bi ro pianga fanu umami te hote an tong trai team khan bia in tu thleng le tuk ver dil chuan ninga an lo tong trai ni chu ka shelo shima chuan an deal na chanan chu hiti khana local ta de ta khami kan ti ke ma hian ka dam chan kha ve ta riau khan ka sha chuanin ti khan pathian khan facebook ka te bia in chung hi kan nei lawa kan bari stop me he mission field ka mu ang chi he presbyterian khelo baptist te po ni se khangte kan mu kha in contact number min lo pete in bia in chung chu khoi ka lo le yange ka lo tung ve nge tiang khan ka ti ta zeu ta ni chuan khang kha an lo sha ta chuanin nge biak in nei lo te khan min ron shila poisa ka nei ni lo iswa wang in nei yang lo lungai su in nei don ka tia ti khan rin na han le thil ti the na han ka puang ve to pa ti khan pathian khongai na zara ti khan ka tho chwa tang ti khan ka thona ti khanin kan pum ve thei zela chanin nikuma po khan mun nia kan pum ve theya a chen de chu how ema biak in pui tak angan ni wang khanin a sak chung te po rei ve ni chu a chen te chu biak in ropui lo he a kosha member te po zati ve lek te anita tan khan mun sari ve lai ai chuanin kan sual ve chuan ka sha a chan pathian rin chan tak meu mawin chan kan etia kan hanti hian keima hi last studio din chan hi om hli alen pathian in min ti chan hi om hian ka sha a chan lalpa min leti sak zel ro ka te chen khatte pe chan mangi mani in le lo po in nei lo ateni ti fak kha min tia wana in ka save thunga lom lalpan chule ti chon min pe mayang tiang khan he keima hian ka mani chumo chuan chan khami biak in pia lama khanin ram thima ring lo mi te ne na camping an nei du chuanin senso tumte ti te mo chuanin nge har sajok te tana ti te painting hi pathian ro puinan chau ni se lalpan ai o min tir na hi atam ve kha enge ka soi thiam cha lo anuam katia pathian hian min lamang zel se ka du avaro puem thu finga khan kan muwa mithil phal nun chu ti tha ve na oma tui le tu chu na ma le ma in le ni khatila ya kha pathian rin chan tak tu te nun angai nom khatia ni khatila ya mo bia kin te in sa chu kan bel le la ni kuma mi phe kha chu good friday kan in khom ve man du an ti sia chuan kamanga ang khop meya aizola pukunga hey rongbol tu mo ministry rongbol tu pakhat nen hianin anni khan kan ti dun ta ni chu chuan ke chu ka va save thiam lawa helama sum lo finance kan annin amuna anwa thut chil ta ni chu chuanin batuk mayang anin khom man lo ai chuan ka tia achung thi structure zong aturu ni chu an trip pe ui no engzan ni kha ba khan ka thuta ni chu lalpa wang ka va ba nem te loi ve ka tia I che tangai lalpa ka tia ma se pathian hian ama ta na le ba kha chu lo ngai to khop me ya chuan customer te khati khanin em in min pe ti khan kan rule tla fel fata chuan hey keima pon nuam katia khatiang ang an han in khom achunga pathian an han faka an han tong trai ka mu te khan hey
อุ้ยให้เกมากะลมลุดตกขี้แค่กะซอยชวกเถียมเราอันนี้จูอีวัดโตทินตีนั่นอีโมให้ฮีกะกัลดุเลี้ยมเราว่ากันซอยยังไงฉันจูมีอันเบียอินฮอนโดนเตียนกะกัลเรายันลาวลุดตุกขี้ให้อีเห็นนะตัวเนี่ยอันเดียเองไอ้จักเตอันเดียฮิกะเตียมาสิอโดนะฮันไหนเดียวฮันอติระกับพัดที่จวนนั้นงุยฮิกะลาวเสียกับพัดชีนะฉันจูปัทยาเนี่ยเราปุยลองติกะลาวเกยมาฮะมิลาวจิบายังมิลาวดวนลุดตุกังปัทยานค่ะเราปุยลองติกะลาววางฮันกะกัลไงเลี้ยมเราอันนี้จูเอาว่าไงนมโอ้นี่สินะก็สวยค่ะตุยไม่ดังจังว่าตุยเลยมั้งอินตีไลขันหนังมาจังว่าประเทศนี้น่ารนเลยตีไลขาค่ะเกยมาเจ้ากันนี่เรากันนาวเตจงจงเกยมาเจ้าอินตะกะเทโดนเราโดระกันนาวเตจงจงกันสบายนะกันจังไว้กันตีเกยมาจงกะเทเราอันนี้เตเนี่ยนะกันโถโหนะจนมีโซนารีเป็นประคัดอินนี่ที่อินเชอร์อุติฮิกาฟุยเวนะจู่เนี่ยนี่ที่นักขันนี่เสียที่ไล่จีงอินหันห้องdevotion นะบุลินจันดานเตค่ะที่ไล่ขันนี่ที่นักขันก็สวยมันสวยโลตัวรอสวยเตdevotion ที่นี่ตินกันในชีนะกันในปังไงไม่ชีนะนี่จวนจุ่มขัดจุโคลค่ะกันตัวเวจังจังไงกันโคลเตหิการทารมันลอยๆแต่ที่อันนี้เวฟังเห็นอัเทวเนวแล้วว่านี่ขัดค่ะเอ็งมาชัดแล้วนั่นเองเราลัดทารุตุค่ะอัดเฉดตบไม่ยันนี่จูจวนนี้อดังอัสเปรักันด่าเตทิ้งขันอัดเฉดตาเฟกไม่มักขี้กัดติลุตุค่ะจูมินี่ตักจูกับปูกัทาราวลำปูพาสตอร์เรเวเรนซังเบระเรากัลนี่ตักขี้อันยาจวนกับปูเพจจวนชิงชีอินเทนอวตรงใจติขันกันตรงใจอีกัดหินลุงอาเราอมตาอีก็เราหนาวเดียวค่ะชิงชินลมถุยสวยเตียงอุกันโคลเชียตะวางยันกัติตาชิงชินกันจงใจตาอีฮาร์สันตัวนั้นลมถุยสวยข้าหลังปัทยานินจูเลติจวนินอีอ่างไอตัวดานเชียที่ค่ะจวนตะจังจวนินอีชิงชีขันกันชุนจมตานี่ตินที่ไบเบิลกันนินเชียโจกจังเลยกันทินลุงอมจงแต่กันสวยจงใจทุพุยดำเหล่านี้หมอกันเมลชัตนี้หมอข้างแต่กันมีมาลินะกันเวซงแต่ค่ะกันทอันนี้ตินกันมังตาตินจูบากะเฮตาอันโถเฮียนินเกจูปัทยันทุวชิฟักกิกะทิยามเราอันตานะจงใจสักกะจงใจเฮียนินเองอันมิงลำเฮียนินมาสมสักในแต่กันในชินตาปัทยานินามินมัน revival speaker เตนี้โมมีมาลนี้โมอาคาตกเตยันกันหันเบียนเราเริ่มจานจวน devotion เตมินรอนมันปุยอาจารย์เล่จอยเต็นกันกวัดหลายจานที่หุ่นกันมังอาจารย์เล่ดอร์คาร์ตบเต็นbig screenเตปัทยานทูzirtirนะเตมินหันในชีนะตุนลายเพจานินจะสวา ministry revival speaker อุปลัลเองมวยที่อันมินรอน zirtir ชีนะทอขัดลายปกขโมจงเตจวนหุ่นกันมังเชนวารุปุยมกันเรื่องไงก็ไงตัวนารอนโดชูเฮลัสตูดิโอฮีซุ่มโดนสัตเลียนี่เราวันนี้เฮลายมุนจังเฮียนมิชชันนาอินทออินเอาเตฟุยนัชเชียค่ะมิชชันนารีอินนี่ซุ่มโดนสัตเลียนี่เราตีค่ะวอร์ตักินกันสวยดูอันนี้ก็ฟันหูเสียตาตันมั้งที่ชวนนินมิชชันโบติน่าproject list กันเสียมังจีตะค่ะอีช่างทรินโอ้นี่ก็ตักตาปูขันกับปูที่ใส่เจลังไงปูตุนกุมที่เบียอินสักตัวที่มีมาลยามิรอนเบไม่สิแล้วตุนกุมที่สักเล็กก็ดูบอกเสียเราจงไม่เตะสินดละมาขันกันจ้ะเลมามีเอากันเบกว่าลังเฮ้ยเรเวเรนเฮ้ยเราเบเตะเลยอันมาโมอาติอากับปูที่กระรอนเบชีนะจังกับปูจะมิรอนเสียจะติดขังกันอินคนแต่กับติดขังกันอินทนกว่าที่รู้ปุยก็ไม่รองบอลน่ะตัวระสนินอินซงตีตัวระสนินอินซงที่ไล่ค่ะรู้ปุยที่กับติดขบไม่ปัทเฮียนตอนปุ่นมัลสมลงว่ามินดิเลยเนี่ยโมเลยทิ้งที่สุดเลยอีโมมัลสมนะฮีซุ่มเล็บไปลำริงว่าตัวนี้เราเฮ้วันเที่ยงกันกุดมังอินนักันทกอุบิเหตุเราเตะฟูเกกิมาลปันดำนะมินเปียไอซียูคุมากันละมุเราริงว่าแต่กันทกเขาเทริงว่าปุยอารมณ์ปุยเฮ้ปุยมัลสมนะลมทุสอยโดนจะสอยนะตัวลีนะ
chu chan maru sa ko omla chang kan sui nga voksare phik ei chak lut to ka poisa ne na kin si lo lalpa voksare phi mi le ti ro ka tia tu chang ka du hu na lalpa voksare min ei ti bong sa te ar sa te khare ngot te po kha chang chang kal enge kan ro lom na tu kha tam lu to ka ni chumo aro pui lu tuk e tu na chuan kan Synod mission bo te na rawngbawlna kan kalpui mek atana tilai last studio ne na kan tho ho na le heta tanga kan rawngbawlna ron zik chua dan la ya kha lut ta yela chumin nula ma po soi turam chong kan soi zela in kum na hianin limit lu tukhi ka nei lo vane kai chu ti atho dan ang zelin ti chuanin e kan Synod mission bo hianin a professional ministry kan ti heng thiam thil bik ti meng mo nei kan missionary te hi tunla ya chon thei kan ria india rama rawngbawla har lu tuk to ni tun ma kan du na mun muna rong kan zuk bola pathian thu kan se khola ya te mo awrin na te mangin tin e achang phei chuanin khola ya baptisma in chantir lob lob chang te po kho kan nei chu tiang khop chon tun ma de kha chuanin zalen de vin rong kan bol thina ni maro chu india rama kan chep ta tela soi turatam kan chep ti la han han du to kila ti chun rawngbawla har talu tuka eng tiangin nge rong kan bolta kang ti la ya hi kan mission thiamte kan Synod mission board e ngai tu ana khanin thil chi sang rang ron kala chungzinga pakhat chu professional ministry kan ti hi ni ta ni ta chuanin e mi in athiam thil mangin ronga bolanga chu ta chuanin amamo tu ten ron kalanga enge ti buai mai thei lo turin certificate tenen an lo thuanga ta tang chuan e tuna hemi beauty culture mga rong kan bol na tura po hian chu tianga mi te zuk hi pa rawngbawlna kha kan tumani ti chuan tuna hian ni helai hmuna hian hemi last studio hian zirlai pakhat kan tir tameka tuna hina training meka ni nakena relo te ma kan kawm anga kan la mutura ngai taila ti chuanin ka soifia tok lo mai thei tuna khanin professional ministry Synod tina khatianga kan kalpui tura khanin ti hian kan pi tenen hian enge inrem na kan nei ani ti chuan an ni ne na hianin kan missionary te le khatiang lama hemi beauty culture lama rawngbawlna akan man tura te kha training tur kan dalu thin dona an ni hian an lo cher riam zel dona ni ti chuan kan zo du lai che chu he beauty culture manga rawngbawlna Synod mission board ina an kalpui chho tura hian le kalpui mekah hian hei hi rawngbawlna tan amman tlak don te rengin riam nangma experience atangin mo experience anti khan rawngbawlna khulama vaira ma choni zuk mang kherlo mai the amaro chu im keni a choni hir thiamin ka ringa khata khan hei hi tuna kan han kalpui tum dana hi amman tlak don ni ringem ti lai khani hei hi atha ka tilu tu kan chu hei tu na te po rawngbawlna tu tam tak mershat le chan missionary te po kan lo ne a har sat thu an soi chin te po ka lo she ve chin ani chu tianga in ron ti ta ka hian ka thwa ka khan thil khai ka lo dream ani chu tha ka tilu tu kha hei tu na in zirlai te po ti khanin pedicure mei po ni se tin chei po ni se I khang pa khan pathian thu in shil thei tur hi I achat dan hi ka soi chuak thiam lo zo ka ni chu chuan khunga vai te phei chu thil an man harani chu heng mi zo te chu kan ru chakta intinan tin chei moi khanel extension kan ti te kha kar thum te lo zir ta se khunga chuan thlani te po in zir tir the khami chung khan du to kin zir la in la ani pon pathian thu shil na hun kha in nga don lut to ti na hun atam lut to khami devotion pya lama khanin tin mimal ina in vapan ani pon he thil man ruwa hi chu avan thatak em o ti kha kalo ngai to a tin
enge India rama tu na he beauty tu na kan khoi tlem a standard deuta ni he cosmetology le PMU hi namdang he vai rama chang te pon zir lai tam tak kan ne ya an ngai sang ani chu o an ngai sa na wang khanin kong hi a in hong don ai ni an lo an kong khar hi an lo hon sak du hi ka ring lu tu kan chemical tlang hian chu van son hemi sinatina amalak nei a ro pui ka te a tha ka te chemical tlang hianin I tharau bo hi tam tak aman the hi ka ring tlat ani chu van son ke mala ma pon ka lo phur lu tu ka lalpa sawni somni porok engtinia rawngbawlna kong hi kan pen don ka tia hemi aron lang hi pathian miron chan na hi kalom lu tu ka tu na in bultan na zirla in ron tir pe a hian he hydrofacial cold phe chu I kalom me present cheu Synod thi ka du aro pui me kalom tia chu wan chan he chemical tlanga I an mai in tianga chadon lu tu ka te a ka phur zia thu te ka lo shila mo ani le mo ti khanin tuna kan zirlai ron tira hi kalkat mission fela ultran turani ta nge dorte mo an hongin kan ringa afil lamina lo ro hon turania kenin na kan lo soipui soilok chiam thei khani lova karin thuin dorte lo hong ta sela chu ta chunin zirlai te amon nenga ani lo pon ron dor tu khanom don ani pathian thu te lo hrilanga ni kum khanin aruna chal lama kan missionary pakhat phone call mangin ka interview ka zuk nei to chumi na ron soi chu hey facial kan han riat lang lo na hi kan noi saka hi ka facial sak pa hianin pathian thu te ka rila ti khanin a rem lu tu ka ti vel te soya chu kan soi kai sok du ni chu ti chuanin khatiang ang khanin an ron pan ta a pathian thu te lo soi pui ta mela amaro chu thu nei tu te nan lo hreta ni ring lo te nan lo hreta enga tinge pathian thu lo soi christiana engwanga siam tum nge ni ti la ya khan a hemi kan dor ang chi te po kha minon ti chet sak tum ta se heta tang hianin anga all india amo national international lo mo khami valid certificate ang chi kha kan pedo nem kan pe theim ti la ole te ring me hemi kan certificate hi Mizoram chunga po UDM registration te mo Khiangte kha kan ti ta chon last studio hi private limited ani bok ta chuanin government ministry affairs central lama khwan registration kan ti boka tin chu ba ka kan last studio te hi an han endika engemoni submit ngai te kan han submita international lama khan pompui tla ke kan kumtel kan lo service te ne kan background te nen khan ISO kha kha min ron approval kha miron peve ta boka UK board lampa certificate thlapin miron thon ve boka chuwan chon he mi mang hianin khovel khoi mona po na thok don po ni se boina tur om lawa chuwan chon he kan mi zo thalai longa thokte sapramala omte pon angi an kalma tin a chen chuanin an ron zira a chen chuan khutlama azirna tawa wangin chungte tlo pa ten ti ten an ron zira a certificate ka khutlama a man theya wang khan chutiang ang chuanin enge kan certificate ta kha arin tla ka angai ngam tla ti kha min endik reve endik po ne tilai kha kan buai lo na tur kha an nia tin har sat na hi aum the ni khatian certificate nung thalo kan nei chuan hey medical lampang rawngbawlna hi professional ministry chung tho chu ni amaro chu har sat na hi atheng maya a chan chu kan nurse te mo kan medical in charge te fee la mi te khan drug license ten lo nei lo ta an pe thei tlat lo wani se te khan mo khatianga ni kha chuanin dam do yan lo chote dam do yan lo hralte yan lo in anga te khan har sat na khaw mo thei ta hi ti har khop mai medical lama hi chuan thina na kha te ngang che khanin tu na te po professional ministry kan han tia he mi beauty culture lam kherlo wa po nakina kan la kalpui sel ton kung fu te thina ne on la ti do football te mo music te tian kan kalpui chho tan mek zela tu na hian khatia nga ta khanin
kan missionary te na har sat na an to lo na tura fing taka kan lo inbu sai masakha anga ya ni rule anga fing thura wanga poi khoi lo vin ti am che khan ka chon he thili rong bol hen atlak lu tu kan ni chu he mizoram chunga po han soilan pon la kalau fui chin na po he chu missionary ma ni mi mal thanem ngai na changa in missionary ka timayang o vai te po anon kalta Mumbai lama chang te pon nge slum area te pathian tu shil ka dua he tiringot chuan min ring don si lova chu wang chuan nail extension tin chei moi te heng hi karon zirania karon kal wang he mi mang hian a thlonin ka zir ti ranga no pangte mo chanchin tha ka shil theina ti te khan ni kum ti lam kan lo tong dei to ni chu chuan keima ni nge pon he kan naw te po hi he exirami te po missionary hlui te anya chuan he rong bol tu revival speaker fanu ti de ma ni mi mala ko shana in mang tak te he ten an local ta century ru ha tak an non kalta ni dam lo nat na nei te depression nei te a chen chu ngai zong te nan local san pasal te nan lo phat san te khang te kha in ril runa ina enge moni wa in tinali la ka dam pha lo mo ti te nan ron kalta khang te kha kan lo tong trai saka o pathian tu mangten an har sat na te kha kan thiang counseling te kan lo pe ve a chung tur chai kan naw te po hi in rong bol na ni ti in he mani te po nge for example tisen cancer a local ta ni chan kan naw khana khoi ta khoi zo khan tong trai sak ro le kan ning ta so khoi mon rong bol na hi a thei ve kan ni chu chon he thili chu vaira ma chang ten kan lo experience pathian mi lo tem lok tir he mi rod ti ma hian chu an non kalta ro pui kan ti khop me afa thado ni o I idea chu kan tia ama po video te record ta khang atum na te po kha kan lo la ni chu mo chu wang chuanin I kan missionary te in nge anan training chua kanga kong hi a in hong zel ton yan keima hian ka ring ve tok me heti life mun atang hian ministry akal chua ka ni last studio ti lo hian last ministry ni tin kan zir nge mishing ve tho kanya ni tin kathia kanuna ngai le ti angdeu khanin kan chaklo changa om ti khan keima ni po kha kan in tharawa kan in toy shama kan trong trai ve renga ngai kan perfect big chuang lo keima ni tan po hianin kan lok pui tho aro pui ka ti I rong bol na hi etiang an hi soi tur he tam lo via vin ka renga ni zo te si nga yan anom lo wang page ko ti lo fa an lo biru tak tak ko tamang soi tur hi wang ani ti chuanin pathian ram zaw na tura tamte kan mission rong bol na tura tamte ma kan son pui nei ka ringa he studio hi ti chuan soi tur engamo la nei chuan hun pek che kan du a keima lama chuanin kha ani deu to maya atira ka soeng da khan soi thui tur hi ka khelu tuk lo ka hriat lam thil ani lo wa wang en mo amaro chu helam thil ai khan rong bol na lama kan tui zo anei tu nu hi tui lu tu helam kha kan tum ber po ania an ho ting ka ti khom mai ti chon hun pek che ka du ni e du soi la etila ya last studio thil la ni mo ram thim ram thar lama I rong bol na ni mo I du soi ro hun po I du chen ma che thu soi mi va khi kan ni lo ma ro chu e last studio hi chu kum som lai kan lo ding ve to pathian khong ina zara tian zir lai hi sang te tak te me kan zir tir chuak ve to ni chu chuanin hemi kal tlang hianin chu kan soi ang khan pat business kal tlang hian pathian rong bol na a lo tho thei lu to ka kan client te local kan lo tong trai sagringot po kha rong bol na ve kanya chuan training hi kan pena sa em me mizoram po na changte chuanin course si pathuman zir hianin pakhat te kan free thin ani chu chuan then chu chuan an zir chua hian an bungroma mo te hi keimani nge na changkhanin a lei thei veka kan supply veka tin eyelash extension pay hi chu keimani mingin brand kan siama nge high quality ni the ang ber turin China lama chu
chung chu kan hral chuak reng boka tikhanin I zir lai zir du tan po khan min ron bet theya eng po nge zo na Instagram a khan Lalhmingmawii Khiangte la studio tin kan oma Facebook a te YouTube a po khanin hemila studio big YouTube channel hi a om thowa khanga te po khanin kan na thok lai te kan tilanga min lo bia khian kan loma chuan tuna vo innia kan soile du pakha chu Synod tina hetiang rawngbawlna a kalpui ropui kan ti em keima ni pathianin anma ni kaltlanga min ron zong chuaka rawngbawlna kan han thok thei dun tur hi mu manglam te po ang katia kaphur em a ropui ka tilut tuka I kaphur dan chu ka soi chuak fia thiam lo chuan chanin sang ni som mi paroka hian tharau bo hi tam takhi I man theina tura a peng pakhat a sipera kalau tang ve tur hi aro pui katia kalom em a lom thu kan soi mola ti kha kan soi du a chan Synod rawngbawlna aro pui katia voina min ron kom hi ka phulo kalom em ti kha kan soi le bokani alo mom lu tu ke voina kan hun te min lo thir sak tu zong te khan helai mona hian tu na soi angin training ani oni thotro training te training center ani boka training ba ka apan du tan mui mai chei moi du te tan te ya pan reng the ne chu mai pia lama chuanin nge cosmetology ka sei lo man ka boi dom tak mai nge laser mangin vun a thil na lo sing si li pa ne mo ya khua wang ani mo khatiang an chi kha an remove sak theya moi takin vun an siam sak the ni khatila ya khan men thlir tu te na kan ma mo chuan ti lai kha khan soi ve ze wani chu ole hei last studio staff ten kan han thu hova an mel po hi thapom kop mai an me ya pa in ti chuan in kan pi hi anin introduction ang chiamo soi du dang ani pon staff chum changa vo ina hanin anni hi langlo thailo katia achan chu rawngbawlna tuna kan tho dun tur te le kan lo rawngbawlna le pathiana min bol tir le tur mo kan ma chop anga te po keima chawati the ni lawa an ma ni te nen hian kan vai atangwala ti kan nia wang hian an ma ni hi an hlu em lantil nge ngaya tin athem te chu alo voini han kal theilo te an oma har satna ne wang ten an langkim theilowa chuanin ta hanin a thok then khat te hi phairam lama thok ten ama then lo chol to te then te chu an tho na tur te hi ka ngai to sak chena vairam lama po hlo thazo ka an tho theina tur te mo chon voini a hanin an ni hi ei thiam kumtam tak lo thok to te le experience nei tha tak te an nia chuan an mani an rin tlak em zero light training han pe ka te po ke ma chawa pek the ni lawa an ma ni te nen han hei training pe thei tura uluk taka ka chera ka mitlung te an ni ti kha voinian kan soile du chanin hei ama sabera han sardika oma radika ni ani hi enge permanent makeup le laser lampang khoi chin bi kanita ani hi lalbiak moi ani hi kan lip khoi thiam bi kan hi uluk em na hi chan he omi nail extension training pe tu mo thiam bi nail art lampang thiam bi kan ya chan he hi larwat feli ania ani hi laser hair removal thiam bi mo chung lampang chu duty bi kan ya tin SMB lampang hi a khoi bi kan ta chan he Amy ani hi kan manager kan receptionist anita chan kabulami hi kan soizaw de ule kan ani hi missionary ve to tho ania chanin ani hi ta hanin he akum sari na tur nge ni atun kum hi chan ani hi thiam em kong eng ki ma hian kan kut ke pakhatania arin tlaka kan cher shiam to boka last studio hi ama ta ve ang tlukani tin ka han soidu ni chumo chan ami hi zone ni anya ani phi vun lampang skin lampang khoi anya customer te po tru tran han tong trai sak lop khatyanga pathiani na aman le thawhpui te po pathian thu te han shil mal
ปะเทียนอินะเองปะเทียนดูมีอันนี้สมมติจวนอันนี้มังไงฮีเนลลำปังเทียมบีกเละวุ้นลำปังข่อยตัว facial แต่อันนี้ตาเฮตันมีสตวงฮีnail extension เละ skin ลำปังที่ laser แต่อันนี้จวนเฮตาเฮียนินfeli a oma ani hi laser le PMU le skin lamte all in one kan ti me an chu an vai han chu tiang tur chuan nan om tam chuan kan cher vek an khoi thei veka amaro chu duty big an nei cheu ti kha kan soi le do an ma ni awang hian tun kuma po hi rongbol na kan khoi le do na an ma ni hi apoi mo bera chuan missionary alang lo abiru a missionary pakhat ve anya an lo awang chaw thok tur ni se chu mun thazok mun zawzo ka te po tho na tur tam takan hu anga maro chu heta hian pathian in ronda lim em in an thoka lom em in an chunga po khan lom thu kan sai tel do bo kan chu alo mom hle mai last studio hi David Kitchen shula geomart sira han signboard alo cha Maria ta chuanin juk chuk thlak ket chunga ya hetilai hmuna hianin karil ron om lai taka chu mission ministry arukin lian taksi in lo om rawngbawlna akonga inauten en thei to pin tangin la pathian in mal asom thin chewa to na po pathian in mal asom zelang chu ti kha kan be sei ani ole kha voina kan hun man thei te chu ni he kan lo me hei nulal thawhpui ne kan an thu du na ani hi hetilai last studio a missionary training me kani tuna hian marparonot pastor bill nawa awma kumthar april thatrang hian Calcutta mission field a hemmi beauty culture manga rawngbawlna hi bula zuk tan don ani chutiang tur chon tuna hian cher thiam mek ani hetilai a training chunga athil zira te enge loka TMT te tin khutilama rawngbawlna bulan tron dan tura ruam manna te om to MT te kan han hrecha kani chung vela chu min thil te le hetilai a training a hian eng tangin zir tuna hian hei helai ka training na hmuna hian training tur chi sang oma amero chu keima bi hian tuna hian microblading ka zir meka hei kar khat ka zir to eng lampang nge chu hei helai mit mul chung permanent he ni mai mit mul siam na mit mul zia ani mo chu tu nei zir mek tu na ka zir meka hei kar khat ani cha vo in hi mo chuan tun kar tuan hi ka le zir chho zelanga mi sin to ka ti huna ka zir zawanga khulai rawngbawlna ma kan lak dan tur hi ramanna kan nei chho meka avoi khatna tur te ne wangin thil engkim kan le final chia lawa amei ro chu kan tum dan chuan school hon kan tuma mo chuan khata khan tiang kan thil zir te hi school khan kan han shil chong ve lenga evangelism rawngbawl pa ati tur anin ke sha ani mo I huphuren avoi khatna tur te nya mishing lam tak chuan a hupur om ka tia amero chu pathian chakna rin chanin kan missionary te hian huisian khop maya thina na an bo pop maya aba ki chu pathian ko ta hian da maya pathian in mala som thina ni tuna hian na vai om ta tro kolkata I chukhat ta dai don ta enge khatilai khan ilung aleng ngem I hupurem na vakwa hi anwa me ma chakma hlang omna nia inzali le ti an oma min duata khomipui khotlang shwai tu te le ring lo mi te le christiani to sa te nen po kan relation na thai me ma ka ngai ngotang ani mo chakma tong kha nawa chu chakma khu ne ta chakma tong kha in thiam chon chawa ti chon tu na bengali lama iom thale do na bengali tong khai zir le kha ngai do na ne I hupurem hupur le tuk la chakma tong le bengali tong chu ain relate 50% vel hi na mia ain zul zuyen tia chu wang chunin har san nai to rei lo tura kan nga ya khutila ya po mo min puyanga a thei chho zel me yang ti chuan hetilai ya last studio in zirta nia I hetilai hmuna hian nangma lo po
missionary dang te kan la tir lut le do na ni chumi ni wang chon heti lai I mu da na kha toy te in he lai he inzirna tlak taganin ka shan discipline te cha a chuan an how to know Burmese po he biak te nuama abuloma nuama chuan he a staff te nuaya thokhau po hi an fela karin ai pathian thula ma po an ril zekin ka shan ma ni mo enge tia en ngot ai hian belchian an dol sakhwana lama po chuan helaya thokte shim hi an hna hian an tuitlang boka mo customer te po an welcome thiama an polite ema an ma nia po hian hei thil tam tak ka man tangkai tur ka zir chhuak ngal nin ka sha hlok thlak ka te ka in chir lo khop mai in me sian in call a present thadon chen in kan ria a present don te la ami mal ni lovin ami son tan I van nei ka ti khop mai kha eng ang call nge ni kha hydrofacial call ania enge an ta thodan chu mai lampang khoina tur ania call mang khan mai ka hetia in noi vak thin ang kha kan man na ang chi zong kha kut ni to lovin kut ni thau si khan call mang vekin kan ti to do voina te hen min lo nuai ma sau ula thwa tur ania heta kam thut ma hian mo min lo nuai ma sau la kan han lang podeu phek tu he nia alom tak zeta ni tiro call nen ni dang se la chuan kan tirlu tur te kha call nen an zui to khero lo wang karin dangin nang chu I van nei kan tia call nen I mun turi pan thei don kan lom pui che ni hey last studio ne tu mi se pathian thula ma pot tu ya pathia a in pek na po thu ka mal som na dong tlak ponin ka sha kan in shat china yan ni heti lai mona hian kalo soya heti lai mona hian in gospel ministry mission ministry arukin ti maila mi khiat tamlem lovin alo omrenga ni ti lai kha ke poina ka suk mudanan nia aru pui ka ti khop mai an rawngbawlna nia in miss hian a staff te po choi moi thiam ma a staff te po in an troi om thiam ani ti lai tho ho na thatak mai kha helai hen kan munin ka ria lo mom kan tia ni lo mom ko kha ni sela kan in hril lok lem lova ni chen a khan kalo thil mi lo chia baldo pon ka interview me an ka tia nang ma khalan tir kha ngai sia kan lo me ole ke po ka lo me chi bai kan skin treatment room ania room lama har satna nei titan heltela ya hianin he hydrofacial te MNRF te le BB glow le Spanish diamond glow te orange kan san te delai room ma hianin kan sachina sanin helam pang room ma hianin hi ko tu te kan nei boka hi kan laser room ania hi pico laser in my dukte my bol te pores zina te tattoo remove na te ania treatment session and goal na niya helang pangate ko head do niya kasi kan laser hair removal room niya kan taksa akli kan bulo light at thak na niya Lash studio to sanin kan hin chatti be ema kan long ema sanin room ba ko kan laser la ho itelai hi kan nail section niya pedicure kan tina hunan niya itelai hi sanin helang ba hianin nail kan khoi na ania gel polish te nail art te nail extension te kan ti na po na ni helam hi PMU room ni in permanent makeup kan khoi na lam ania microblading eyeliner lip coloring SMB le eyelash extension kan khoi na ani Lash studio hianin training chhuak tam tak anom to chungti ta na chuanin kan product me hi an man chhun som thei turin kan supply chara kan mu ang hianin eyelash extension ate ke mani brand ngei mai kan neya hi in mu ang hianin atam ema chumai baka PMU lampanga po kan kol chewani Mizoram chungmai ni lawin India ram mun shanga kan thon chhuak tel bokani